Vou ser un atleta ou quizais profesora, vou ser astronauta ou aviadora, vou ser cociñeiro ou un bo dentista, vou ser escritor ou tal vez futbolista. Vou ser reporteira ou apicultora, vou ser xardineira ou quizais escultora, vou ser percebeiro ou un alpinista, vou ser carpinteiro ou tal vez maquinista.